it was better. Yeah. From our eastern flank to your own neighborhood, it is clear that we need to work together to support our shared security. And here North Macedonia plays a crucial role in safeguarding stability across the Western Balkans, a region of indeed strategic importance to our alliance. Our commitment to the region's stability is steadfast, and we will not allow a security vacuum to emerge. We must keep up the momentum so that Ukraine can defend itself against Russian terror from the skies, hold the front lines, help to sustain peace when the fighting stops, and deter any future aggression from Russia. Iran is close to getting its hands on a nuclear capability and on a ballistic missile capability, which is posing a threat not only to the region, the Middle East, including posing an existential threat to Israel. It is also posing a huge threat to us here in Europe. We also know that Iran, as an exporter of chaos, has been responsible over decades now for terrorist attacks. Again, NATO is not involved. I can assure you that NATO will defend every inch of NATO territory. Our military commanders, our men and women in uniform are day in, day out working on that using the 360-degree approach, including any threat coming from terrorism, fighting terrorism also being a core task of NATO. Очекувам на предстојниот самит на НАТО во 2026 година во Анкара, годинава значи, особено внимание да биде посветено на безбедносната состојба на Западен Балкан со оглед на актуелните настани и предвизици. Укажувам дека мора да ставиме крај на вештачките причини и на причините од историски и идентитетски карактер за оневозможување на регионалното членство во ЕУ и да се концентрираме на копенхашките критериуми. Одговорно тврдам на крајот дека најголемата инвестиција и гаранција не само за нашата безбедност, туку и за безбедноста на Европа во целина е нашето членство и членството на Западен Балкан во Европската Унија.